نها بدمك تایبەت ji بۆی hêzên parastin yekînîn parastina jin ya pejê rojevekî hatiye çêkirin. Yani taybet piştî em bêjin bîstûnehê çile hevpeymana ku bi navê entegrasyona demokratîk ango îndîmaca demokratîk û navbera hikûmeta demkî ya Şamê û Kasedê da fermandarê Kasedê da hate li darxistin. Bêguman wek Kasedê tevlîbûnekî ji bo artêşa Sûriyê çêbike û êdî wek Rojavayê Kurdistanê Bakur û Rojhilatê Sûriyê ku bi dewleta demkî ya heyî ra hevpeymanekî were çêkirin û entegrasyonekî demokratîk pêk werê. Ev çend mehin hewldanê vê tê danîne gelek beşên ku hatin pratîkî ser erdilwaka ku pêk tê hene. Lê mijara esasî ku niha eleqî maye yani em dibînin ji ber ku sê çar lîwayên ku di Rojavayê Kurdistanê de hatin avakirin hebûn. Lîwaya Kubanî ya Hesekê ya Qamişlo ya Dêrikê. Lê em niha dibînin ki piştî hevpeyman hate îmzakirin şûnda neqebûlkirina YPJ derdikeve pêş. Çima neqebûlkirina YPJ? Ji bo çi YPJ naye qebûlkirin? Em vegerin dîrokê em rastiya YPJ bibînin. YPJ sütûna hêzên Sûriya Demokratîk bû. Ji ber ku em artêşên cîhanê ya da şoreşên ji berî me ku rabûn û heta roja îro têkuşîn kirin ji bo welatê xwe, ji bo nasnamaya xwe, ji bo hebûna xwe. Em dibînin jin têda nefeal bû. Jinên ku hebûn jî yani ya matbaxçî bûn yan mumarrid bûn. Lê di hêzên Sûriya Demokratîk da ne vî awayî bû. Em dikarin bibêjin YPJ bi keda xwe, bi têkuşîna xwe, bi qehremanîya xwe, bi nasnamaya xwe jin destpêkê wekî jin xwebûyîna xwe hebûnekî xwe bi kok di nava hêzên Sûriya Demokratîk da ji Rojavayê Kurdistanê dest pê kir. Bi vî awayî hetanê ku em bêjin di giştî civakê da guhartinekî da ava kirin. Îro dema ku em tên meselen hemleyên ku hatin el darxistin ji çetên serekeyê ku serî cîhanê bibûn bela ji Daişê bigire ku kesekî netkarî li hember Daişê şer bike îro YPJ li hember Daişê şer kir. YPJ çeperan da li ber xwe da. YPJ tîma, YPJ birçîma, YPJ pêşengtiya kê da dest pê kir? Pêşengtiya jina Kurd da dest pê kir. Ê ku cinazên wan di takê siyemîn da hatin avêtin dîsa jina Kurd bû YPJ bû. Ji ber wê mesela YPJ taybet li hember çetên mîna Daişê şer kir li ber xwe da mîrasekî xwe da ava kirin. Dema ku civak ev dît, dema ku tehaluf ev dît, dema ku raya giştî dünyayê ev ya dît, qehremantiya jina Kurd dîtin, girêdana jina Kurd dîtin, hebûna jina Kurd di civakê da, guhartina civak çawa bi xwe re anî, çawa daya çêkirin, ev hate îsbatkirin ji dunya û alemê re. Jina ku digotin nikarê tiştekî bike, me ev di rastiya Rojavayê Kurdistanê, şoreşa Rojavayê Kurdistanê da dît. Ji ber wê hêzekî ku niha ewqa bedel daye, hêzekî ku hebûnekî xwe di milê siyasî da, di milê civakî da, di milê leşkerî da, di milê nasnamayî da daye ava kirin. Tenê wek hebûna fîzîkî YPJ çek rakiriye di nava Kasedê cî xwe girtî bêguman vî awayî nîne. Daişê jî çek rakir bû, bes mirovahî qetil dikir. Îro YPJ çeka destê YPJ da ji bo parastina jin e rakiriye. Ji bo parastina welat e. Ji ber ku çima her roj em bêjin bi dest avêtinê re, bi qetilkirinê re, bi kuştinê re rûbirû ye. Va rastiyan gerek mirov bibîne. Ji bo wê jî meselen tim di dîrokê da wisa hatiye elmandin ki artêş dema tên gotin karakterê zilam tenê tê bîra mirovayî. Îro heyer şerê cîhanê siyemîn tê li darxistin bi teknolojiyekî ewqas kûr, teknolojiyekî ku em bêjin qirkirina civakan li serî da jî jinan pêk tîne, bêguman jin jî wê parastina xwe bike. Her hebûnek çawa parastina xwe, refleksên wê ya parastinê hene, îro jina Kurd pêşengtiya YPJ da bi çek parastina xwe dike. Ji ber ku em di cîhanekî ewqas şerê cîhanê siyemîn tê meşandine em şer dikine. Ji bo wê meselen karakterê artêşan min got ku heyî
حتی کو شر هبن حتی کو دمار هبه حتی کو تالان هبن بگمان اف جن جی وک اندامه کی وی جواکه وی پاراسنا هبونا خو ناسنامه خو و جنس خو بکی اجبر نه مثلا کو ایرو مجارا نکاشا کو یا پژه تبلی ارتش به وک بدنی تنه و یا پژه تبلی ارتش نبه وک فیزیکی جن تبلی تنه تبلی نبه ام ارتش جهان دبینن يعني شخص بناوي جن هي بجن نه شخصه جن ایرو یا پژه مثلا ناسنامه کی افاده کی هبونا جنا کرد افاده کی و پیرا بویا هیوی جن جهان کو آزادی خو دهزا یا پژه داد بینه اجبر و مثلا ابنا بویا روجه و کی سرکه یا پژه گرگی تبلی وزارت هندورین ببه تبلی وزارت پاراستن نبه بکی هزکی که اوقاس بدل داید چما و تبلی وزارت پاراستن نبه چما و ایرادا خواب هبونا خواب ناسنامه خواب بگمان یعنی مشهر چکداری حتی دمکی آنی نهاوکی روجاوای کردستان کنجکتوره کی کوهی جبوی هفدیتن کوچید بن هف پیمانه کی هاتی ال دار خستن ام جی بشکی جوینه ام نکارن یا پژه جوه راستیا هی آن جوه هف پیمانه قط بگرندست هرچی کاس هزی دستلادارنا دسپیرن ما دبیجن کی یا پژه نه پارچه کی ویه یا پژه تبلی ببیجی برا تبلی پاراستنا هندورین ببی امی و قبول نکن چی ام خودی کدن ام خودی بدلن ما قالك كاتشن في ولاتي خو فدا كرن جبيكو بجيجن آزادية خو جبيكو بجيجن ناسنامه وهبونا خو جبروي انها من برج قلت از نها جيت بيجم حكمتها دمكي يا هي جبيكو جوهرتنا بده تشكرن سوريا دا سوريا كي ديمقراطيك بده آواكرن سوريا كي نو بده آواكرن جرك دسبيكي هشمندية خويا لهمبر راستيا جن بده جوهرتن اوه چه بده گوهرتن به چه دست گاب باویجه به قبول کرنا یا پژه یاد نوا ارتش ده ام بگو من ام دیسا وک یکینی آن وقت تابونن سر بخواه ده نوا ارتش ده جه خواه بگر ده ارتش بری ارتش سوریه ده بری جیجن هبون لی من گفت به ناف تنه هنه یان ده جین پر پاسیف ده جه خواه دگرن اما ایرو ام دما خواه دنیرن یا پژه ام تحمو بشین قصده ده هبون ج چکین گرام بگیره ج جبهه هری پیش بگیره ما تکوشین کر ما شر کر اجبر ویجی بگو من تکوشینا هشمندیه تکوشینا ذهنیتی کو ایرو امن ها ددن مشاندن او تجاری نقبول کرنا وان گاف به ما پاشتا نده آویتن اجبر کو ام ایدی د راستیا یا پجدا ام جنین کل خوا سر وقت بونه اجبر ویجی ایرو مثلا جنین جهان گشتی به حمله یکو ریخستن جن د 26 نیسان دا دست بکرن ایرو یک جن مثلا به دنگ نما درکت زکاکان دنگ خواه بلند کر دستک دا یا پجه اجبر کو یا پجه ناسنامه خود بینه هبونا خود بینه یا پجه اجبر کو پراتیکا وی هبو اجبر کو یا پجه اف هز دا اثبات کرن کو یا پجه واره قبول کرن جن و د دستور دا واره قبول کرن و جن د همو سازی دازگهین جواکی دا وک هبون وک ناسنامه وک برنگ خواب دنگ خواب و دوی حکمتا هیدا واره قبول کرن وک کسایت نه وک کسایت کو تنی شکلی زاتن ها جن دهنک سازیان دا جه خواه دگرن لدما کو یا پجه وک ناسنامه هات قبول کرن او توی معنی که د دستور بنگهی دا جی وک جنس جن وک هبونه کی تی قبول کرنه جبر کو ام حتی نه دبینن د شرعیت هیدا دستوران دا شهاده جنه که تنه نه قبول کرن شهاده د جنان بدل ظلام کیت قبول کرن هش بای به گمان ام تکوشینا وین ها ددن مشاندن او حکومت دمکی جی گرک و بزانبه که یا پجه د وزارت پاراستن انگود ارتش دا قبول کرن معنا خو و هیوی بده گله خو کو دخوازی سوریه کی نو بده آوا کرن بشار الاسد شو احمد الشرعات تنه و بناف گوارتن چه نکه گرک دواره هشمندی دا گوارتن بده چه کرن و لسر ارض الواقع پیک بینه و باوری بده و جواکه مادام کود خازه سوریه کی نو دموکرات بده آوا کرن ده سلاداریا ام بیجن بره یا حزب البعث بده گوارتن ده سلاداریا ظلام بده گوارتن پیوسته کو یا پجد ارتشه دا
بده قبول کرن و گرنگی یا پجیجی دا ارتش دا بگمان ما گوت قبول کرنا یا پجید ارتش دا قبول کرنا جن ده همو بشین جیان ده جن جبر کستونا سرکه یا جواکه چا ما گوت یا پجی ستونا سرکه یا قصده بو جن ده جواکه دا جی بویاوی اتواری نیو جواکه فلج بکی و نه قبول کرن ایرو ام عصر 21 دا جیان کن بگمان جنا عصر بیستان و ای 100 سال 21 نوا کردی ایدی جن خواست سر وقت بیا جن کتیه فرقا هبونه خوا جن جی زندیه کی کووید جواکه تمثیل دکی و خودی دکی بره ود به چما وی بدن گورنگی خوات نبی چما وی تم نیو زلام به یعنی اجبر وی طبعا تکوشینا ما کو وقت تاني ام سلاح دست خواکن اصرار همتن نتنش بی سلاح لدست مذا به امد ارتش دا جی خواب گرن دما كنت ارتش ده هاتن قبول کرن امید دستوری ورن قبول کرن امید همو بشی جیان ده ورن قبول کرن جبر کو راستیه کی جواکا هی اند بجن راستیه جواکا با سالار یا ذکوری کو امت ده جیان دکنن کو حتی انا اطراف بجن نای کرن بگو من یا پجیجی اثبات کرنا و یا پجیجی ده اثبات کرن کو ذهنیت ذکوری یا کو چکا ام بجن جن قتل دکه جن تند دکه جن ده کشتن انگو چارا کی دن لپیشیا جن نهله جن دشی انتحارا لی پجی ایرو بور ریکا آزادی ریکا هبونی و ناسنامایا جن کو کیجا جن لکو داره چه زحمتی بکشینه دزانه کو هیزه کی و بپارزه لپشت و هيا وإيدي ده همون باشينا راستيا شورش روجاوي كردستان او إثبات كر ده همو سازين ريفبريا خسر دا جن هبو جن هفسروك بو جن رولا خاليست و همان دمي دال كيلكاوي ارتشه كي انگو يكينين پاراستن جي بريفه همان دمي دا آسايشا جن و پاراستنا هندورين دا جنك لكوداري دست رجيل سر باطا كرن او د پاراست جبه ويجي طبعا يجبوي ما دا ارتشه دا جي گرتن وكي امتكارن ببيجن طول هلدانا جي ارتشن دسلات دار قبول كرنا يا باجي طول هلدانا جي ارتشن دسلات دار او گوهارتنا هشمنديا ارتشن ذكوري هي مروفت کاری بسا بناف بکی کو جن بکار به ایدی نها مثلا ام راستیا جواکا سوری جی دبینن جهان جی دبینن جن تنه نکاری درکوی دروای جبر کو چما ناوا شرکی پر دجوار دا ام در باست بنه اجبر ویجی ام حتی داوی انتی کوشینا خو بکن ام به اصرار جبر کو ام وقت بیشن هزکی خودی میراثن هزکی کو ما بدل دایه ما بسدان حواله خواب دست خواب بن آخ کرنه جن ایرو دایکن و شهیدان هی ایرو میراث کی هی تو نکاری جندی تیواوری و ایکو سوری جی پاراست جو خواهی چتاین داعشی و نهیشت که سوری گشتی وک غزای لیواری آنکو ده کرکرنی را در باس ببی یک جی هبونا یا پجی ده باکور و رجلات سوری دا که لرقای لمنبجی لباهوزی لدیرزوری اف آخ جی چتاین داعشی رزگار کرن و هبونا جواکی و جن پاراست